Anginibingelele babukeli emsakazo wakho EswatiniTV. Ligama lami ngingithemba kwaSimbuyisa. Ngilibingelela nje babukeli sihlelweni lethi Litsini Libandla. Siyambonga uNkulunkulu lihlelo liphindze libuyile emoyeni. Ke mbukele ehlelweni siba nabo ke bafundisi, sibe nabo ke nebantu labaceceshekile ngetembhalo. Bese ke siyabuka nje isihloko lesithite lesabe sikhulumisa ngalelo langa ukuthi lithini iBhayibheli nasikhulumisa leso sihloko leso. Lamuhla ke babukeli sitawukhulumisa indzaba yemalanga ekugcina noma the end times noma the last days. eBhayibhelini lengcwele ngekubhala kwaDokotela Luka 21 suka lapha kuverse 8 siyathola lapha Jesu uyabhala uthi caphelani ningedukiswa kunebantu labanyenti labatawufika bathi nginguye sesifikile isikhathi. Kodwa Jesu uyasiyala ke ukuthi singabalaleli lawo bantu labo. Lamhla ke bafundisi babukeli angihambi ngedwana ngihamba nebafundisi. Ukhona umfundisi umprofeti Linza suka lapha ebandleni lase Kingdom Praise Ministries. Ngihambe na Bishop JV Hlashwako usuka lapha ebandleni lase Rest in Christ. Onke lamabandla lengikhuluma ngawo alapha endasi emhlaleni. Angivusele bafundisi bami angivusele Bishop. Muhle Jesu siyaphila kunjani? Hayi siyaphila. Sibingelele nembukeli siyabonga ukufika ehlelweni namhlanje sto discuss live laNkulunkulu. Amen. Singasivusele prophet. Ya ngibavusela kakhulu babukeli egameni lika Jesu siyabonga kakhulu umsakazo wami ukuthi sikhulume nemlaleli ekhaya ikakhulu kathi indzaba kamoya. Amen. Asivele singena kuyo indzabeni Bishop. Lapha sikhuluma ngemalanga ekugcina. Ingabe lamalanga ekugcina vele siyawabona ngani Bishop? Siyabonga Mbuyisa sibunge nawe mbukele ekhaya egameni lika Jesu. Siyawubonga umbuto wakho as a church sinato Tikhatsi noma ke sinalo iBhayibheli. Leli tawusenta ukuthi singahlali sethukile. Ikakhulu nje babukeli basemakhaya mawufunda incwadi ya 2 Timothy chapter 3 usuka kuverse 1. Ungafunda nabo Matthew 24 wehle njengoba ukhulume ukuthi singadukiswa. Akukameli sethuze Tikhatsi tekugcina leti ngabe titokwenda kithi tosilungiselela ngokuthi vela sikakhila emhlabeni ngaba indlela letinenge uthi ke Paul nakakhuluma na Timothy uthi mark this uthi naka kunjalo ubeka ke le list yaleti into takwenda kade egcina abantu bangilabanjani labathanza imali banebulwane so sitabe stila netikhatsi letigcina letikhatsi tsi personal tikhatsi. Ngiyakuva prophet ngabe letikhatsi lekhunywa ngato la eBhayibhelini kubangwa yini like bantu bathathanza imali imbuso iyawuvukelana tibangwa yini letinto leto prophet? Livile Nkosi liye la beka umsakazo wami liye la beka into lenhle kakhulu lathi kuna Kristu bese kuba nemphiki uKristu. Okay. Yeah. Then tikhatsi tekugcina tiyahambisana nekubonakaliswa kwemphiki uKristu kwalomoya wemphiki uKristu. In fact iBhayibheli lithi umphiki uKristu lo moya sowuvela ukhona. Okay. Lo moya sowuvela ukhona. So leli gama ethi umphiki uKristu lisho antichrist. Because when ifocus yabantu ingekho uKristu automatically bakule operation le yemphiki uKristu. So umphiki uKristu utana letinto tekutsanza imali. In fact kuyikhonda imali ngoba imali siyayidzinga yona but akuyinkinga ngasikhathi oyikhonda imali nebantwana labangalaleli batali and so on. Moya lento timbawu talo moya lokuthiwa ngumphiki uKristu usebenta kubantu etingcondweni tebantu. Ngiloko lokubanga ukuthi tikhatsi tekugcina ukhanza ukuthi setiba netinto letinengi tehlakalo incumbu lesitibonako kuba nemoya lotsite because thina nawe sibuswa ngumoya longcwele. Then bese kuba nalomunye umuntu lotawukhanza ukuthi ingcondo yakhe ayikamnaki Kristu noma uNkulunkulu kangako lekagcina seyithunjiwe ingcondo seyisebenziswa ngulomoya wemphiki uKristu emsakadweni. Cha siyabonga prophet
Bishop lapha dinengtinvo lesitentekalako imibuso sesicalile siyabona iyavukelana kuba netimbi siyeva ukuthi kuphi kuyaliwa na kuphi solo kwendekala kunetifo letingalapheki kune dideka kubantu mhlambe kune confusion singakhona sitokhona kuphila njani sibantu sibazalwane kule timo lesiphila kito nyalo. Siyabonga nje kakhulu my brother, thank you Mbuyisa. Le tikhatsi leti tethenjisiwe mawufunda incwadi ya John chapter 16 verse number 33. Come on. Uthi Jesu, in me you will have peace. But in the world you will have tribulation. Nitaba nekuthula kini. Lekusho ukuthi crisis noma ke tehlakalo noma leti grame letendeka tethenjisiwe. Come on. There is no amount of prayer or of prophecy longa bese siyawuthandaza zivimbe lokwasho uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akasumuntu akacambe manga. But leka kufuna ko lasithembise kona uthi sitaba nekuthula kuye. So thina silibandla lokungento angathi siyesaba kungendiwa ukuthi nangabe kukhulunywa ngerapture nje kuthiwa Jesu uyabuya bese siyesaba. That will be a sign ukuthi we are not ready yet. Okay. Instead ukuthi kusethuse hey yathi siyamangala ngicaba ukuthi ezisilive noma sibazalwane lokungasenta sihambe silila sithwele etandleni enhloko siphethe bo unrest bo COVID-19 maye emhlabeni kulukhuni. That is not our message. Because in the message yethu ayilethwa iCovid asibine message leshisa ngoba sekuyashisa. I message yethu ngumuntu uKristu Jesu. Lo Jesu akusiwe kuphunga tehlakalo nale mthandazo ukuthi suka COVID ujike not because iCovid ikahle jika unrest usuke simaswati leto tikhatsi leto tite kuto test foundation yethu ukuthi isakhiwe njani. Ngoba eBhayibhelini ikhulunya nga2 wetindlu kunendlu leyakhiwe esihlabathini kunale yakhiwe edwaleni. So ke lo moya na uhusha ute kutos expose ukuthi sakhiwe njani. Sakhiwe kuphi ithina kutohlola ifoundation. So ke silibandla kude lokuthatha by surprise. Kude nothing is new phansi emthundweni la. Dinto lekukhulunywe ngato nyalo lekusho ukuthi we are iBhayibheli belikhuluma ukuthi tikhatsi leti matimatiyeta certificate. Now it is time to handle them. Sitiniki direction ngoba sizathu lesinye lesente uNkulunkulu wadala umuntu nawufunda Genesis chapter 2 verse number 5. Esikhathini lesiningi siyathanda sibazalwane siquote iBhayibheli umprofeti kalula sithi umuntu uNkulunkulu wamakheli worship and everything. When you look at God lapho kulo Genesis uthi uNkulunkulu akayizanga ayinisa imvula emhlabeni ngoba bekuthi umuntu lebekade awusebenza umhlabathi. Lokho kwenta ukuthi summarize ukuthi umuntu was created to manage the world. So umhlaba unje akusi uNkulunkulu. Because God everything created it was good. Egameni kaJesu. So ke thina we are here to manage. Kwabese ke uNkulunkulu kumahubo uthi nitawuhlala ezulwini thina utasibeka emhlabeni. Shothi kuzethe emhlabeni utawubitwa ngithi ubitwa ngesystem lebitwa kuthi ngumthandazo. Ekusho konke lokwenteka ke emhlabeni kwenteka ku under control. Ngiyakova Bishop but ke siyabuka ngendlela into letendeka ngayo. Bantu ungathi nasingakubeya singathi balahlekelwe nginembeza balahlekelwe kwesaba sekude nje ukuthi athi umuntu uyathi lokwa ngiyakwesaba kwemuntu lomdzala ngiyabekisa kwentiwa yini prophet le tinto leto ukuthi sesenda nje tinvo sinoma kanjani esibantu seside nje kwesaba. Lesinye isikhathi uma nawubuka ukubuka biblically letinto leti kanjalo utawukhanza lokuthi vele tibe khona letehlakalo letinengi ikakhulukati eBhayibhelini la utawukhanza khona ngokuthi uma uNkulunkulu kuthiwa uNkulunkulu uyakhontwa ngalendlela lekaso bantu bokhanza ukuthi sebatakhela sabo sithixo eceleni sebakhonta lokunye bantu. Come on. So kuba inkinga ke lokho because govakala na ufunza incwadi yamba judges kunemusho lomkhulu lapho uthi sive saka Israel saphila sikhathi lesithe singenankosi singenaNkulunkulu
ngilona abetendela la kakuthandzako. Now kusho ukuthi now uma abantu baluze focus kuNkulunkulu, everyone utendela la kakufunako. Yes, uNkulunkulu lo nikete direction ukuthi inhlito yemuntu yakhelwe ukuthi ibuswe uNkulunkulu. Amen. Cha bafundisi bami ngiyaniva kakhulu, but nje nginembukelo ekhaya singaba nawo umbuto ukuthi manje ngemavi lakhulunywa konyalo nabani uyakhona ukukhuluma ku social media, emaredweni, kuma TV, kuphina kuphi la khulunywa khona ngimuphi kufuna silalele bani nyalo, ngiliphi live lekufuna silalele kulamalanga ekugcina lesikhuluma ngawo nje bishop wami. Yeah. Njengoba umprofeti bekayiteka silalela uNkulunkulu. Yeah. Our allegiance and our focus ikuNkulunkulu leni na ngoba yena akagucuki. Ngiyathi ukuthi mhlawumbe siphila eveni lapho khona kunemsindo left and right njengoba uthi inzaba ukuthi kuyakhulunywa kuma social media. Uyabona bangafunda live la uNkulunkulu nje umprofeti njengoba ashito la. Sifunze story sa Davide nganyela nga Davide mawufunda incwadi ya Samuel, 1 Samuel chapter 30. Yeah. Ku 1 Samuel chapter 30 lithi kwaba nesikhathi lapho khona Davide nemasotsha akhe lang 600 bathi bayabuya edolobheni labo bakhanza lidolobha lishile lingumlotha. Come on. Lishile lingumlotha, burnt into ashes. Lithi ke iBhayibheli babuya endini, babuya abadziniwe, babuya batophumula. Nabathi bayefika kule dolobha bakhanza lishile, nalishile le dolobha lithi lamadoda. They were embittered, they were angry. Uthi inzaba ya social media, we are dealing with angry people. Come on. Angry people. You see, Bible lithi asithukuthele kodwa singone. Lithi bathi nabefika bayithukuthela liyachaza lithi leni kulo 1 Samuel chapter 30 reading going down. Lithi they were embittered. Lithi babe sebabamba umhlangano baplana ukuqoba David ngematshe. They plan to stone David ngematshe lena ngenxa yabafati babo nebantu ababo nangabantu labe bathunjiwe bathathwe ngama-Amaleki bababekile. Lithi ke iBhayibheli nabaplana lo mhlangano lo lithi David then wanela kubona ukuthi sengide isupport externally. Lithi he then encouraged himself wathi kuthata yena enkosini wafuna ifocus lithi wabuta simakathe wathi ngende njani inkosi. Amen. Wamnika direction. Ngicaba ukuthi simaswati noma emhlabeni wonke sibulawa ukuthi sibe sive noma sibe bantu lokutshela uNkulunkulu Nkosi kusasa siyakamanzini kusasa Nkosi siyejozi akatshelwa uNkulunkulu bantu abakhulu abahlonipha uNkulunkulu kuqela uNkulunkulu ukuthi what must we do. Amen. Sesiyabonga kakhulu bafundisi bami embukele asasinathe mande sitawuphinze sibuye. Angomukele mbukeli womsakazo weEswatiniTV sehlelweni lapha Litsini Libandla. Nginebafundisi bami lamuhla sibuka yona indzaba yemalanga ekugcina noma endtimes noma the last days. Ngihleli naye umprofeti Linza losuka lapha ebandleni leKingdom Praise Ministries lapha emhlaleni. Akahambi yedwana ke uhambisana naye bishop wami Hlachwako naye usuka lapha emhlaleni ebandleni Rest in Christ. Besisakhuluma nje sisengayi ekhefini prophet lapha bishop bekakhulumisa indzaba ukuthi sidilane nebantu lababhitha silimele indlela thiteni mhlambe ungathini wena prophet ngilokho kusho ngibishop. Yeah, liqiniso lelikhulu lekuthi people are angry sikwatele nethi nesodwa yabona leli Bible likubekile ukuthi ngeTikhatsi tekugcina bantu labathukuthelelene noma ku le violence nekungevani kutokwanza ngaleTikhatsi tekugcina bengakusho ukuthi sikwatele nethi nesodwa ngetizathu letahlukahlukene saphinde sakwatela naNkulunkulu lombala. Kuba nenkinga ke nawukwatele nasikwatele nesodwa sabese sikwatelana naNkulunkulu ngoba nawukwatele uNkulunkulu noma uthukuthele uNkulunkulu uoffended ngenxa yaNkulunkulu ukuthi
akukakhona kwendeka lo ngoba iBhayibheli libeka nako ukuthi lithemba laze laphuta inhlitiyo bese iyagula. So then kunetinto mhlambe letikhona eBhayibhelini lekukhanza ukuthi tuwetita wendeka whatever letinye nandlela ke wena umsakado wami the way the gospel has been portrayed nayilethwa la kubantu yabo yende ukuthi abantu babe offended bantu kahle lokuthi size silwe sodwa esikhatsini esiningi umuntu lesimkwatele kakhulu uNkulunkulu manje ngalokuthi uNkulunkulu angikhona ukumbona kodwa hlatshwa wona ngilaceleni kwami nguye bese ngimshaya ngesibhakela kahle umuntu lengithukuthelene naye uNkulunkulu empilweni yami eBhayibhelini kunendvodza bathi ngiJohana umpapatisi Mateyu sahloko 11 lo babe uboshiwe usejele umprofeti uboshiwe ukuthi ukhuluma emaqiniso akhuluma ayihlulele emkhathisini kwaHerode inkosi kanye nemfato wabhuti wakhe ukuthi wamuka bhuti wakhe umfato wabulala lo bhuti wakhe then uyajaja ke umprofeti gcina uthi ikhanza sosejele for that judgment. Manje nakalapha ejele uletha umlayedo uthumela abafundi bakhe ukuthi ambani nongibutela kuJesu ukuthi nguye yini Jesu mbamba. Nguye yini mbamba Jesu noma simele lo munye noma lona lengamkhomba ukuthi liwundlo lesusa tonotelive benginemanga because kuba bekungiJesu mbamba njengoba ngilayijele ngabe songikhokhile manje why angayede ejele ukhumbule ukuthi boJesu naJohane akusinje ukuthi bebahlobene spiritual kuphela baphinze babe bomzala now akabonakali Jesu lapho unemusho lomncane lokhulunywa ngeJesu lapho lo powerful uthi Jesu ubusisiwe umuntu longakhubeki ngapha lo uconze ukutshela ukuthi lokwenda ukuthi Johane manje abe lapha ejele angakhona ukuphuma ejele ukuthi offended ulimele so loku kwatela Jesu Johane kwanda ukuthi ekugcineni inhloko yakhe ihlukane nesithumbu. Ngifuna ukubuta lokho nje nala kuBishop ukuthi ingakanani iimpact yebantu lokhanza ukuthi ilokunjenyalo ukuthi simo sinjena emhlabeni sinjena even ukhanzela ukuthi babaleka esontweni labanye uyahlubuka ukuthi hayi ngeke ngisaya esontweni ngeke ngisaya ngomfundisi wami akakhulumi wathi ingakanani le impact litsini iBhayibheli ngaloko Bishop. Ngifuna kulandzelela kakhulu nekuphendula lo mbuzo wakho njengoba asho umprofeti. Ngicabanga ukuthi indlela lesamemukela ngayo Jesu ngiyo lengaslimata. Indlela besimkholwa ngayo. Nabe besimkholelwe ama results. Ukuthi ngimkholela ukuthi utanginike imoto, utanginike indodza, utangendela impilo ibe lula. Kahle na umukela livangeli njengoba asho umprofeti. Kwemukela Jesu ngekweSibhayibheli it's a qualification to be killed. Hayi ukuthi udle kahle lokuthi besiba popular by celebrity lokumukela nje Jesu ngeSibhayibheli. That is why ngesikhathi taJohane njengoba bakhuluma bebahambe ngesikhathi bangena lathi endlini babuta were you baptized, in which name were you baptized, mawubita leli gama bebathi ukuthi so identified to that name. Because you were qualified to be killed. Ngicabanga ukuthi ke lokhu ngenta ukuthi ngiphume esontweni mina bengide esontweni ngine agenda ukuthi esontweni bathi you will receive a car, you will receive a husband, utakwendeka kanje kwangendeki lokho ngamnika isikhathi uNkulunkulu wangaperform ngase ngiba offended sengingena ke ejele lapho ngathi ukuthi uNkulunkulu ngoba kule profile ya Jesu vele eyasho ukuthi utawukhululela abasejele Johane ubike kumuntu lo right ngabe uyamkhulula but akayi uthi ke ngitshelele Johane ukuthi ubusisiwe umuntu lo ngalimali ngam ngathi nje emnesimaswati whatever that might have happened at impilweni tethu i-offense is dangerous kuhlala wopha when we are raising a bleeding nation egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngabe kulaba leadership ngabe kusemasontweni ngabe kuphi we need to attend those bitterness because na Absalom wakwahlala bitter ngaDavid babo wakhe beka ngayijaji inzaba Amnoni abekalele nasiswa Absalom lithi for 2 years beka angry tulile wasinaka sukuma lapho wafuna kwenta iphathi wafuna kubita David ambulale
wafuna nokubulala naye Amnon wagcina ilwambulala. So bitterness needs to be attended, because tinto tingaka attend tine tendency yokumultiply. Tibe inkinga kusasa laba afunza iBhayibheli uyathi umprofeti bathi lenyoka lebenenhloko yinye kuGenesis ngoba Adam akayibulalanga ku Revelations yase develop 7 heads inhloko leti ngi7 ngoba ayi-attendwanga. Sengathi nje attend your offense ukuthi ulimele kanjani egameni kaJesu. As a nation sesifika la sesabana khona lobo yeba ngasimiskhotha khona la ukhanze kusesisuka we are raising enemies because I don't scratch where it is itching to you. Kanti nesilibandla ziyikingdom ngakwethu submit embusweni lomunye submit the mibuso kumele submit in this higher kingdom. Jesu let's kingdom la emhlabeni akalethanga tinto walethe system unendlela la sebenza ngayo. So we need to find out ukuthi usebenza kanjani. Ungako nguMatthew 6:33 athi funani ukuqala umbuso, akasho ukuthi only uthi ukuqala. Funani, seek first, not only, because there are other kingdoms lengendeka lo mbuso kaNkulunkulu sigcine singasawadi because sewubeka wabazama. Hayi ngiyakova Bishop. Mprofeti mhlambe sesiya ngasamaphethelweni. Ngekubuka Tikhatsi, ngekubuka kwakho, ngekuresearcha imibhalo, vele Jesu soyabuya yini noma ingakanani possibility Jesu angabuya noma kunini? Ya tonke timpawu tisho ukuthi Jesu angafika noma ngabe kunini. Ngiko iBhayibheli lithi tehlalane nilinzile noma ngabe kunini ngoba sikhathani sakhe ansata angafika noma ngabe kunini Jesu. Msakazi wami angafika nje noma ngabe kusiphi isikhathi, and timpawu tati setinesikhathi sekunesikhathi esithi sitibona timpawu tekubuya kwaJesu emhlabathini. Shosho singambona noma ngabe kunini ngamaphela. As much as abuya singumuntu lohlala la ngekhathi kise at the same time. So vele nje tinto letiningi siyatibona lesingagcizelela kakhulu ekuthenini kuletikhathi leti lesiphila kito. Emhlabeni wonke jikelele, because now ibuka lento ibuka biblical emhlabeni jikelele. The unresolved conflicts are problematic. The unresolved conflict. As long kubuya kwaJesu kumele sikujabulele. Singabi bantu lesingathi ngathi angema kancane kwanyalo ngoba no kumele sikujabulele. Ukuze sikujabulele, all unresolved conflict must be sorted out. Amen. Unresolved conflicts are dangerous. Cha siyabonga kakhulu Prophet. Mhlawumbe magama akho egcina Bishop sakhuluma ngalama unresolved conflict. Ungathini nje kulolu bandla kulo live lakithi? Lesingakusho even kuthatha uma ubuka uhamba la ngaphandle sisi noma ungemsa kaNkulunkulu sihamba siyashumayela athi you feel that there is a pause. Maswati ngathi kukhona la godlelene kona ukuthi uyambona abantu sifikela khona singasethembani. Lebe ngingakusho mina bengathi kulama unresolved issues kule tinto lesingabe siyatesaba esilive mhlawumbe i-change you can't fight change. Nangithi change akusabi nenzaba ukuthi lokungaba inkinga kenyana nasilalela ngumlaleli ngilokuthi sonke isikhathi makune issue namhlanje la e-resting crisis la itokana litafula la manje ngifika la nithi hey lelisondo libi leli mina ngitawubuka wena kabi lekusho ukuthi nakune issue kunama issues emhlabeni kune personality bese kuba ne issue. Most of the time siba personal instead of confronting issues. Uchubeke into lengabe ilungiswe lonyaka ihambe titukulwane because usitona lelisondo maye libi ngathi hamba kwakhalakho asangayibuki lokuthi vele libi. Isivamzeke kubekisa ukuthi kufika indodza uyefika umprofeti uyefika babeka uthawu make maye kudla kwakho akusimnanzi lamhla hamba ufuna lomunye ke uloso la ukudla khona kudla hamba ngithi sowuganiwe attend lokudla singithu sisekamelweni sekuba nemicimbi uzoyopheka la sive sekuyobanjwa kumali abang100 into lengabe yalungiswa abantu laba bang2 egameni kaJesu. Ngicabanga ukuthi live nangabe khona lo ngalungisa ngaba ngumprofeti ngaba libandla ngaba ngigovernment ngaba ngibani. This is the best time to stand up and we confront things. Amen. Mbukele ekhaya bemnanzi kakhulu ngihlele
nemprofeti nabishop. Ngenxa yesikhathi Nkosi yami umuntu akathathe lethuba abonge kubantu labadzala kusihlonipha nje ukuthi bebangeda la sitokhulumisa sona lesihloko lesi sithi emalanga ekugcina. Ngiyakholwa mbukeli lapho ekhaya ukuthi kukhona lokutholile sisakhulumisana nabantu labadzala. Siyafisa ke kuva ngemuva wakho nawe mbukeli sikhona ke kuma social media platforms dinombolo tikhona lapho ngaphasi kumabona kutse wakho. Umuntu angabe angasho nje ukuthi iBhayibheli elingcwele nawufunza khona lapha ku Luka 21 ku verse 34 likhuluma emagama lamakhulu ukuthi Jesu asilichaphelisiseni sesingadi faka kakhulu emadzilini nasekunatheni tinto letidzakanako. Ukhuluma amagama Jesu uthi funa lelilanga lisitume. So kuticaphelisa nje lapho mbukeli nawe ekhaya sinakusise lesikhathi emalanga akasiko lamahle. Ngithemba Nkosi mbuyisa ngithi mbukeli kubukela okuhle etinhlelweni letilandzelako. Chubekuhlala nathi sengumsakado wetithombe EswatiniTV sibuko seMeswati.